Hi everybody, this is again Chettil. Today we're going to talk about T, Y, DY, and SY and ZY. Урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөр, бүгүн сиздер менен эки сөз тамганын бүтүшүндөгү T менен андан кийин тамганын Y менен башталган сөздөрдүн кандай тыгыштарды бергенин үйрөнөбүз. Эгер бир сөз T менен бүтсө, кийинки сөз Y менен башталса, Y менен башталса, Y менен башталса, бул көбүнчө U болот. Же андан башка year деген болушу мүмкүн, yet деген сөздөр болушу мүмкүн. Азырынча биз сиздер менен U'ну алалы. Кантип окулат? Бир сөз T менен бүтөт, экинчиси Y менен башталат. Ушул эки сөздүн ортосунда эгер ушулар кошулуп айтылганда, англис тилинде булар Ch деп окулат. Ch. Мисал айтсак, don't you десек, don't you. About you десек, about you. What you десек, what you. What you're saying is right. Ал эми эгер ошол бир сөз D менен бүтсө, андан кийин Y менен башталса, кийинки сөз U мисалы, анда бул жерде кандай болот? Бул жерде анда J, кыргызчадагы J деп окулат. J. Дагы бир жолу кайталайлы. Don't you, а бул жерде need you десеңиздер, need you. Need you. Or could you. Would you. Ал эми кийинки сөз болсо, эгер ошол бир сөз S менен бүтсө, кийинкиси U менен башталса, анда бул жерде S тамгасы кайсыга айланат? Ш тамгасына айланат. Бул жерде Ш. Кыргызчадагы Ш болуп калат. Мисалы, bless you десек, анда bless you, bless you, bless you. Miss you, miss you. I miss you. Сени сагындым десем, miss you деп айтабыз. Андан сырткары this year дегенде дагы бул жылы деген this year. Американча this year деп айтышат. Андан кийинки тамганы эсек Z. Z бул тыбыш. S деп жазылат кебилде, бирок Z деп окулат. Мисалы, how is your family десек, how's your family. Бул жерде билгениңиздей орусча Ж болуп айтылат. ZH деп коем, бул жерде бизден J'дан айырмалансын. ZH. Мындайча айтканда орусчадагы Ж тамгасына пара болуп калат. Ж тамгасына бул Т U болду, Ч болду, D U J болду, S U Ш болду, Z U Ж болду. Азыр ошолорго мисал келтирсек. Мына көргөнүңүздөрдөй, бул жерде Т менен бүткөн сөз, андан кийин И менен башталса, бул Ч деп окулат. Ч. Мисалы, wouldn't you? Wouldn't you? Wouldn't you? Haven't you? Көргөнүздөй, haven't you? No, not yet. Not yet. I'll let you know. Мен сага айтам десек, I'll let you know. Let you know. Let you know. Can I get you a drink? Сага бир ичимдик сага бир сок сатып берейин десек, Can I get you a drink? Can I get you a drink? Can I get you a drink? Башка мисалдар айтып келсек, We thought you weren't coming. We thought you weren't coming. Thought you. You say thought you, okay? Kingisi, I'll bet you $10 he forgot. I'll bet you. $10 спорлошом, ал унутуп калган. Ошо унутуп калган $10 спорлошом. I'll bet you $10 he forgot. Kingisi, is that чогайсаңыз, is that your final answer? Бул акыркы жообуңбу дегенде, is that your final answer? Анда сырткары T'дан кийин U мына У айтканда да Ч деп айтылат. Бул natural, perpetual, virtual. Дагы бир жолу кайталайын. We thought you weren't coming. I'll bet you $10 he forgot. Is that your final answer? Natural, perpetual, virtual.
Жана жогоруда айткандай, эгер көргөнүздөр, эгер бир сөз д менен бүтсө, андан кийинки сөз y менен башталса, анда бул сөз ж деп окулат. Ж, кыргызчадагы ж. Мисалы бул жерде did you see it? Did you? Did you? Did you? Did you? Did you деген did you деп окулат экен. Did you see it? How did you like it? How did you like it? Could you? Could you tell? Could you? Where did you send your check? Where did you send your check? Check. So where did you send your check? Kingsi, what did your family think? What did your family think? Бул жерде what анан d эмес, экөөнү бир айтабыз. What did your family think? Did you find your keys? Did you find your keys? Find your, did you? We followed your instruction. So, кантип эткенбиз, d'дан кийин you келсе, анда j. Followed your, find you, did your, send your, did you, could you, did you. Ал эми ошол эле нерселер сөздүн ичинде да келиши мүмкүн. Англис тилинде т эгер эки үндүн ортосуна келсе, бул д деп окулат. Көрүңүздөр, ушул д болот. Андан кийин you. Ошол жерде y менен башталган звук ие болсо j болот. Мисалы, congratulations. Куттуктайм дегенде congratulations. Education. Individual. Graduation. Выпускной десек, бүтүрүү деген, бүтүрүүчүдөн graduation. Gradual. Ал эми бул жерде эгер бир сөз с тыбышы менен бүтсө, андан кийин you менен башталса, же y, анда бул жерде ш деп окулат. Ш, биче айтканда, yes you are. Yes you are деген сөз yes you are деп окулат. Insurance. Bless you деген bless you деп окулат. Press your hands together деген бул жерде көргөнүздөр pressure hands together. Pressure. Can you dress yourself? Dress yourself. You can pass your exams this year. This year. Бул жерде да унутуп калыппыз. Бул жерден белгилеп койсок. This year дегенде да бул жерде да ш деп окулат. You can pass your exam this year. Кийинкиси, I'll try to guess your age. Guess your. Канча жашта болгонуңду билип көрөйүн дегенде I'll try. Билип көрөм дегенде I'll try to guess your age. Let him gas your car for you. Let him хын окушпайт англисчаны, американецтер. Let him. Т эки үндүн ортосуна келип калса, д болуп калат. Let him gas your car for you. For you деп айтпайбыз, for you. Сүйлөмчүңүз for you. Бул жердеги маанилүү нерсе gas your car. Бензин куюп, ага бензин куйганына уруксат бер десе, let him gas your car for you. Бул андан кийинки эгер бир сөз з менен бүтсө, андан кийин y менен башталса, бул ж болот. Орусчада ж сыяктуу, кыргызчада жок, ж. Мисалы, журнал сыяктуу ж. Мисалы, how is your family дегенде has your family. Мынтип айтканда how's your. Ошентип натуралдуу турда бул з и менен кошулганда ж деп окулуп кетет. How's your family? How was your trip? Саякатыңыз кандай болду деп сурасак, how's your trip? How was your trip? Кийинкиси, who's your friend? Досуң ким десек, who's your friend? Your friend. Where's your mom? Апаң кайда десек, where's your mom? When is your birthday деген сөздү when's your birthday?
birthday? When's your birthday? She says you're okay. She says you're okay. Burada z. She says de okulat. Bu says you are okay. Says you are okay. Says you're okay. Who does your hair? Çaçını kim cesadı dese. Who does your hair? Does your. Who does your hair? Casual. Kebde casual de başa da oturumuz casual. Casual. Visual. Tabi jo qaytalı. How's your family? How's your trip? Who's your friend? Qaytalаңыздар. Who's your friend? Where's your mom? Atan qayda? Where's your mom? When's your birthday? She says you're okay. Who does your hair? Casual. Visual. Анда mesela jin тактап коелу. Эгер бир сөз t менен бүтсө, андан кийин y менен башталса, биз айткандай you болсо, бул жерде эмне деп айтканбыз? Бул жерде ch деп айтабыз. Кыргызчадагы чга окшоп калат. Ал эми бир сөз эгер d менен бүтсө, кийинки сөз you же y менен башталса, анда бул жерде эмне дедик? j деп айтабыз. Ал эми бир сөз эгер s менен бүтсө, андан кийинки сөз you менен болсо, анда бул жерде sh дейбиз. Ал эми бир сөз z менен бүтсө, z тыбышы менен бүтсө, андан кийин you болсо, анда бул жерде биз j дейбиз да, j. Орусчадагы j деп коем мындай. J, орусчадагы j. Бул j, бул j. Мисалы, t менен бүткөн ч. Билгениңиздей, мурдак сабакта өткөндө t менен d тилибиздин учу тишибизге тийбейт, артынан t дейт, t. Мисалы, don't артына тийип don't you десеңиздер, don't you. T менен ошондо you-ну айтыңыз, t, англисча t, анан you. Ошонун ортосуна ч жайгашкан үчүн don't you деп бири-бирине кошулуп кетсе, don't you. Can't you, about you, what you, or next year деген сөздө бар. Алдагы ч деп окулат. Мисалы, бул жерде айталы next year, эмки жылы, next year. Же өткөнкү жылы. Last year десек, анда бул дагы last year деп окулат. Next year, last year. Ошол сыяктуу бир эле you эмес, y менен баштаган сөздөрдө ошондой болот. Last year, next year. Ал эми d болсо, анда мисалы told you десек, айттым сага десек, I told you, need you, could you, would you. S менен бүтсө, мисалы bless you десек, bless you болуп кетет. Miss you, pass you by. Ал эми z менен бүтсө, as you десек, as you, close your eyes, how is your family десек, how's your family. Көрүңүздөр, бул жерде ч, ж, ш, ж болуп калат. Ушул тыбыштарды үйрөнүңүздөр. Эмки жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Bye bye.